Qanday, yaxshisizlar? Insoflar yaxshimi? Ballarың жақшыбы? Marg'ilondagi jendaram kelib, sizni cho'g'il kutib o'tiramiz. Keling. Bo'ptir, mayli. Hozir boraman. Bo'ptir, tinch bo'g'la. Ko'rishguncha. Kelin bol kelgen günümde hissem toy boğan olmalı. Kafeler yok, köçedele boğan. Algaylı köçüp kelgendeydi de. Adam öte köydeci. Körüp men taң kalgamın şunçalık el köp kendegeminde. Alar meni Ömür Agay dayalı Ferganadan keletat eken deşip körgeni kelişken eken. Malda transport az edi. Uşul үйдөн Özbekistan'da Kaniga çeyin peşkön barat elim. Uşu ket atkanımda köçöge adamlar çıkışat edi. Men körgön içi Özbekistan'da endi kızlar neme kelinler bayağında atlas köynüktörдү kiyişip neme çette men daga uşunda atlas köynüktör kiyip elem. Kızgışat eleçe, жүгүрүп чыгышып. Көйнөктөрүм кармабан көрүшөт эле, ушинтип өтө кызгышат элече. Men özü 95-жылы Ош мамлекеттик университетинин физика математика бөлүмүн бүткөмүн. Анан келдим, 95 бүтүп Чукурук штат мектебине жумушка кабыл алындым. Анан 3-4 жыл өзүбүз кыргыздын салты бар эми. Ичине калың дегендей даярданып, 99 таанышып, эми насип кошулган экен, анан үйлөндүк. Мен Өзбекстанда көп балдарды кайтарганмын, эметкени тийбеймин деп апамды ham кыйнаганмын. Анан мен bu köyümdü mağan mesi jakkan, bir ele sözü jakkan. Men үй биледе эң чоңумун, атам өтүп кеткен. Үй билен мен багамын дегенде мен, значит бул эстүү бала. Мен Кыргызстанга келгенимде, мына Алгайылдагы элдерди көрүп, сүйүнгөнмүн, түшкөн жерим жакшы экен. Адамдары мындай добрый, жакшы, борикер, жакшы адамдар экен деп мага жаккан. Атам катты ооруп калганда, ушу 6 ай атамды көрбөдүм да. Ошондо мен атам звонок кылып, кызым, ошол сетканын тагын чыгып өтсөң болобу? Мен сени аябай сагындым дегендер так эле эсимде. Себеби биз 15 мүнөттө жете турган жолго мен мурда 6 ай өтө албай калганым эң өкүнүчтүүсү ушул болгон. Майле, жакшы отургула. Майле, бап, жакшы бап. Майле. Ana, kindik kanım tөгүлгөн. Өзбекстанга дагы кирип келдим. Кандай сонун Өзбекстан. Посттон жакшы өтүп алдым. Илгеркидей кыйынчылык жок. Баягындай телеграмма деп кыйналып өтчү элек. Азыр эми мына паспортун болсо эле болду. Мен ушул Өзбекстанга келгенде Өзбекстан мени өзүнчө балалыгымды эскертет. Өзбекстанга келгенимде ушул балалыгымды, жүргөн жерлеримди эскеремин да. Анан өзүнчө эле ырлар келет. Фаргана көзөлсөң дейт го. Ушундай коз эл да.
Ya dil kuvasay, ya dil kuvasay, oldu arık yaşnadır işten. Hargana güzelsen, hargana güzelsen, hargana güzelsen. Oy oy. Oy. Oy молодец. Oy. Hoppa. Aha. Oy şadi. Hoppa şadi. Aha. Aha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ne yaxshisan? Allohu akbar. Xushvaqtmisan? Qandaysan? Tuzukmisan? Ha? Yaxshi? Ha. Yaxshi, rahmat. Hammasi yaxshi, salom aytishdi. Mana o ko'ldagi. Qo'lida sardorlar bo'lib kerak. Mana o Andijondagi do'stim. Mana o Shohmardondagisi. O'sha shopir bo'lib yurganimdagi. O'zbek qirg'iz et bilan tirnoq. Bularda ajratish juda qiyin. Bu ajratishga urinib ham ko'rishdi buni. O'zingiz esingizda bo'lsa, toza urinishdi. Epti alvadi-yu. Juda qiyin o'zbek bilan qirg'izni ajratib qo'yish. Nima deganda bular o ota buva shu nima zamondan beri bitta odam yashayapti. Surishtirib kelsang, qirg'iz o'zbek bo'lib chiqadi. O'zbek surishdan qirg'izga qo'shilib ketadi, shunday narsa bu. Tinchlik, xotirjamlik avvalo mana shu men endi hozir esepda kattasi bo'lib qoldim. Mana shu singdilarda tinchligi, boldarni tinchligi, Malako'y deganday. Mana shu Qirg'izistonda tinchlik bo'lsa biz suyunamiz. Bizda tinchlik bo'lsa bular suyunadi deganday gapda. Baribir endi hali boshi qo'rsang quti qo'shilib o'raydi deganday gap. Qo'shnichilik bu eng yaxshi narsachi. Sen qo'shning tinch, sen tinch degan so'z bor-ku. O'shundaylardan. O'zbekiston tinch bo'lsa, men kundalacha shu erta menen turamindagi bir tug'anlarimga zulm qilamda, tinchmisan deyman. Tinchman desa, men daha tinch bo'lamanchi.